lami ngo-Amatula sizokwenza ama-graphs sisebenzisa ama-x nama-y intercepts. Lana bathi thola ama-intercept ka-x no-y kumugqa u-y ulinganiswe no-3, x ususa u-9 bese ugrafa umugqa. Lana sine-x intercept. I-x intercept yilana umugqa uba nephoyinti khona kuma-x-axis. Manje uma kuthiwa u-x yi-x intercept, lokhu kuchaza ukuthi u-y ungu-0. Kuchaza ukuthi u-y wethu usuke angu-0, u-x akandluli aye ku-y, usuke angu-0 u-y. Lokho ukuchaza i-x intercept yethu. Manje-ke kumele sithole inani lika-x elichaza ubudlelwano ukuthi elichaza ubudlelwano lana sibhale kanjena ukuthi ubone ukuthi i-x intercept ichaza ukuthi u-y ungu-0. Manje-ke sifuna i-x intercept ezochaza ubudlelwano balesibalo lesi sika-y ulingana no-3x ususwa ngo-9. Manje-ke masichaza i-y intercept yona, i-y intercept isho ukuthi iphoyinti eliba kuma-y axis bese uma u-x engu-0, uma u-x engu-0 leyo ibizwa nge-y intercept. Uma u-x engu-0 u-x engu-0 iphoyinti lethu liba lana kuma-y axis, leyo ibizwa nge-intercept, nge-y intercept uma u-x engu-0, uma u-x wethu engu-0 kanje. Lena ibizwa nge-y intercept. Uma u-y engu-0 le ibizwa nge-x intercept, uma u-x engu-0 ibizwa nge-y intercept. Manje-ke masixazulule zombili, sithathe lokhu sikufake laphayana esibalweni, sifune i-intercept ka-x, la kuno-y khona sifaka u-0 kanje. Lana-ke esizokwenza sizohlanganisa ngo-9 ngapha nangapha ukuze sizokwazi ukuthi sisale nale nani esilifunayo. Sizokwenza kanjena, hlanganisa ngo-9 ngapha nangapha bese sihlanganisa ngo-3, sidivide ngo-3 ususa u-3 ngale kusale u-x bese ngapha 9 udivide ngo-3 usala no-3. Ngakho-ke nalena le yi-x intercept, ama-coordinates akhona ahamba kanjena u-3, 0. Uma u-x engu-3 u-y ungu-0, le phoyinti leli lizoba lana kanje, lizoba lana. Lena i-x intercept, le sizoyibiza ngokuthi i-x intercept le abayifunayo. U-x intercept yila u-y engu-0 khona bese u-x aba yinani, i-x intercept yethu-ke leyo. Bese-ke lana uma u-y engu-0 u-x aba yinani, ilokhu ngiqeda ukusho ukukhombisa ukuthi i-x intercept yini. Ngakho-ke manje sesifuna i-y intercept. Ukuthola i-y intercept kumele sixazulule lo y. Lana kuno-x khona ngoba i-y intercept ichaza ukuthi u-x ungu-0. Ngakho-ke la kuno-x khona sifaka u-0 wethu kanje no-9. Lana-ke lokhu kusinikeza u-0, lana kuchaza ukuthi sisala ngo-9. Lena beyisobala vele. Ama-coordinates alana kuzoba ngu-0 no-9 kanje. Manje lana ithi sizobala sifike ku-9, u-9, u-9 wethu u-negative. Sibhale kanjena sizofika la ku-9 bese sibhala ama-coordinate wethu lana ukuthi u-x ungu-0, u-y ungu-9. Ngakho-ke manje sesinawo amaphoyinti amabili ngoba vele udinga amaphoyinti amabili nje kuphela ukuze wenze igraph. Uma unamaphoyinti amabili, unama-coordinates amabili, lapho umugqa wakho ungawenza. Manje-ke nathi
asihlanganise lo mugqa wethu esiwutholile la, sihlanganise lamaphoyinti wethu kanjena, siwahlanganise abukeke kanje. Noma engaqondanga lo mugqa lona, kodwa uyakwazi ukubona ukuthi amaphoyinti wethu ahlangana kuphi. Uyakwazi ukubona ama-y-intercept nama-x-intercept lawa bokuthiwa siwabhale. Nawo-ke ama-coordinates, nawo-ke ama-point wakhona lawo. Qhubeke ngibhale iye le phezulu. Iyo-ke impendulo lena bebayibuzile esiyitholile la. Ungakhohlwa ukusivakashela ku-ClickMaths uthole iy'bonelo ey'ningi, udownloade amavidiyo amaningi. Sibonane kwezayo.